Ayo ban zambi ne disanga bokfetana lelu wa matuku jigumni mwanda mukulu angondwe wachitema otudi badisansha kabidi bwate tukutendele mugulu wetu achulu babu muntu akamana kufunga ni zambi wetu babole mtutu musengele nujifile ni misuga ni miyo yeni yonsu kudi mukalenge balu banyuma wa zambi jumwe uju tulombole mi abiyonsu tutikalangan tudifilani menji na misuga yetu yonsu kudi zambi Eyo ban zambi bumuto agwamba ban lelo ama tukujumuni mwanda mukulu ongondo wachitem toku disanshi bwate tukutendele kabijumu mwakulu wetu ngasa ni ditalale bya kuditatu nzambi bikale neni myabionsu nunu ikalangana mudina dia Kristo Yesu mkalenga wetu amen nungubu mudichilele tusengelele bya wetu bonso bwane nutambu kutochale chidichima nubokuleje bwane tudibaso mudimwe watungunuke nenu tambu kuibanye kukwabo kabidi kudibetu badika bimamanye bwane tuditukalani kutendelela kwetu mumakulu wa chiluba jani ndi mwambi kafumbu mutamba ndi mwambi wa mishoni idiba bigila mu France ne presbyterienne yagadi babigila kwetu kale na APSM American Presbyterian Congo Mission ngundi ngalana mubulobe buba Canada anu mchusumbu chetu anywekeleze wetu wa mishoni mene mundi ngenze mudimu magantu mabu kudibene mishoni bumandatere mudiba bikila bwakwikala mwambi wabene buloko bwalonchi dichile cha kunoko bambi banzambi bako abadimu maloko batumibwe kudiekelezia kadi benza mudimu mumbula matedi bamana kwamba nungu netutambu kushebana betu bonso bakukongo ne bamyabi mko abiyonsu mundo machancha nzambi babedi tubasho mundo machancha nzambi bana banshini bantu banunu nibakaje bamulufile mene nabo bonso badinlu tatunu bambi banzambe di benzimidimu nimukalengo wetu waditu ngani masala yetu adiluseka wa est mene nibasungu dibo betu bonso nibami nyampala tutubasho mbyando byanzambi banzambi abalombole kumbala wakulomba nzambi bakubale didi nzambi ne twanji kwimba musambu wa bantu bonso musambu wa bantu bonso uji wambane Yesu uji undombola Yesu uji undonzambi uji undombola nongo musambu itudi musambu uji nomba makumi ya sambombo ne sambombo ne tuimbe ne disanka misambu yonso idi misambu ya kale ya bansantu ba kale nongo vadi nyumo wamba tuwimbe tuwimbe ne disanka misambu ya kale katuyo itonda nasho debe jonso idiko
yo soyinaya zambi udimulombodi undombole zambi mulombodi wani nindegemena didebe wewe udimulombodi Mudi Kenya, Mudi Nani, Mudi Sanka, Mudi Baby, Mumalu So Apashi, Zambi, Udi Mulo Fodi, Undombole, Zambi mulombodi wani dindege mena didebe wewe udi mulombodi Imusekulonda Yesu ampepe kuchanza chandi nine disanga mujila udi mulombodi wani undombole zambi mulombodi wani nindege nanidebe wewe udi mulombodi Balwa ditugu jalufu bawa bigila mwanebe tena tina uya kwebe udi mulombodi wani undombole zambi mulombodi wani nindegemena didebe wewe udi mulombodi Eyo bana banzambi twakwimba musambu ujuambene Yesu uju ndombola nunku bwabole bini tulombe nzambi bwa nyuma ikala muka chumwetu tulombole mukubala kwa didi ya nzambi ni bwa haba badi badi umvuka bidimene bwa dipeto mwaba munda mwamichima yetu tulomba kudi tatu nzambi wetu mufiki wajulu ni wabuloba tatu wa mkalengu wetu Yesu Kristo tudi kumpala kweba katata kubwalbwa okutupe chikondo chimpe chitudi mwakukutendelela mwakulu wetu wachulu bamene
Bumu akabilong lol kuchbang dilu pakabang bayi di bebe mudimu wabo. Mugando jutu jadi kile boase bantu ni bantu. Bakadi bumvumi yandi mimpi yanzambi mumiakulu yapo. Nguba bolo nyumo yebato lombol. De bonso bali magumvu di yedi di veto maba mundu mamichime yapo. Tutulo munungu. Mudindi ya Kristo mkalemo wetu. Amen. Nungu bana banzambi netu bale mukando wanzambi mudifungele jikulukulu mumukando ujiba bikile bwane doute les noms. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome. Mudoute les noms chapitre 1 di wakumudilu premier chapitre 1. Mon verse wandi wa dikumni misambombo tonugudi dikumni mwanda mukulu. Dans ce verset 16 jusqu'à 18. Doute les noms chapitre kumudilu verse dikumni sambombo tonugudi dikumni mwanda mukulu. Netu bale mudina dia Kristo mene. Meme naka jimusha balumbuluishi benu chikondo achine. Umvayi bilumbu bya bana benu nulumbulule bilumbu bya muntu ne mwana abo mulume ne mwenyi udi nandi byakana. Kanu ikadine kansunga fanu alumbulula bilumbu. Numva ji ja muntu mukese ne ja muntu munene mo mumwe. Kanu chinyi mpala wa muntu bwalubwa kulumbulula kwa bilumbu kuji kwa nzambi. Chilumbu chidi chifita bukole nulwe na chikundi meme ne nchumvwe. Muchikondo achi nakanwambila malu onso anuji ne bwalubwa kwenza. Meme nakajimusha balumbuluishi benu chikondo achine. Umva ibilumbu bya bana benu nulumbulule bilumbu bya muntu ne mwana abo mulume ne mwenyi udinandi byakane. Kanu ikadini kansunga fanu alumbulula bilumbu. Numva ji ja muntu mukesene ja muntu munene mo mumwe. Kanu chinyi mpala wa muntu bwalubwa kanu bwalubwa kulumbulula kwa bilumbu kuti kwa nzambi. Chilumbu chidi chifita bukole nulwe na chikudi kundi meme ne nchumvwe. Muchikondo achi na kanwambila malu onso anudi ne bwalubwa kwenza. Bwalubwa kulumbulula kuji kwa nzambi. Kulumbulula bilumbu kudi kwa nzambi. Edi ndi janzambi. Amen. Mumakulu wa mfalansa bajibambe bwalu bwana kwa ngata bwalu ebu bulongoloji bujiba bigile ne Organisation des Nations Unies Droits de l'Homme. Bulongoloji bwabisamba byonsu bya bantu kadi muchitufa chijiba bigile cyane bumuntu bwa muntu animalu amoyo wa muntu. Alors j'ai donné des ordres à vos juges. Vous entendrez les causes de vos frères et vous trancherez avec justice les affaires de chacun, avec son frère ou avec l'immigré qu'il a chez lui. Vous n'aurez pas de partialité dans le jugement. Entendez donc le petit comme le grand. N'ayez peur de personne car le jugement appartient à Dieu. Alors j'ai donné des ordres à vos juges. Vous entendrez les causes de vos frères
et vous trancherez avec justice les affaires de chacun avec son frère ou avec l'immigré qu'il a chez lui. Vous n'aurez pas de partialité dans le jugement. Entendez donc le petit comme le grand, n'ayez peur de personne, car le jugement appartient à Dieu. Car le jugement appartient à Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Tokubala di jamumukando wa Nzambi kadi kumpala kwa malo onso netumve musambu wa kadi bawimba kudi mwanetu Mordekai. Mwanetu Mordekai mwimba musambu bimpe bitambe nunku netulonde mushindi ujiwimba musambu wetu wa nyaya kumpala munjila kadi tuteleje mujumwanetu Mordekai netumulonde mushindi ujiwimba nyuma mumulombe liboko imbimpi bitamba. Panafika Nina miaba Domba Zambi Ajalike Mumiabe yose tutuya kuti nabu mbokulomba Nzambi. Nyaya kumpa Pala mujila Umanya kwanso kuyaya Nzambi kala mulombo juwebe mwabonso ujufika kuti nabu mbokulomba Nzambi. Lulombe kitabu chijilele kuti Nzambi kumalo onso atulitwenza Malo onso kudi nabo mbokuteka Nzambi kumpala munjile yonsi ya lwendo nacho munjile ya malo apabuloba niba kuti filamu kuti Nzambi. Ulombe Nzambi kwa ikali nebo malo onso
kole munzu kumwebe nimba kubeli nimba bolukayi mene yako kujinzambi munjela uyuye yeye kena ulekela muntu wanu kuliki yo turi toela mwane tu Mordecai tu askidila mwane tu Mordecai tu askidila bwa wakutam kwenzi bimpe msambu mwimpe udi utoku moyo bana banzambi twakubala mumukanda wa Deutéronome chapter 1 wa kumdilu verse dikumni sambo mbotoni kudi dikumni mwanda mukulu nungu ni mbala verse wa dikumni mwanda muteke tubo kumoni mwabutu tuimanyine diba mbane kanui kadine kansunga anyi mbanga mena muye yujukuni misambo meme naka jumuisha balumbulu ishi benu chikondo achine umva ibilumbu bya bana benu nulumbulu le bilumbu bya muntu ne mwana bo mulume ne mwenyi wujinanji bya kane kanui kadini kansunga fa nwalumbulu la bilumbu numve di dia muntu mukeseni dia muntu munene momuma kanu chinyi mpala wa muntu bwa bunene bwandi anyi bwa muji wenze munene bwalu bwa kulumbulula kwa bilumbu kuji kwa nzambi kanu chinyi muntu kai yonso wa mushindu kai pano walumbulule bilumbu bienu anyi pano walumbuluisha bwalu bwa bilumbu bwalu bwa kulumbulula kwa bilumbu kuji kwa nzambi kulumbulula kwa bilumbu kuji kwa nzambi bana banzambi mbumu nakubala pana kwamba bwase ntunga mbulula ntumusikwa mbulula bwalo misango ya bunyi bwa bantu bamanyine meme ndi mwambi ndi mwagwamba bwande la pastorale sociale bwalo mumayilanyi mene sinagwile malo ajibamba bwane justice reparatrice nonguku bwalwebu ndi musonanga kuya na kubalulula mumukanda udiba bikila mukanda wa bulongolo jibwa matungo wonso wa woni na kutangila mumalu ajibamba droit de l'homme
Meme na gwangata kanunga bukajibu bambane kamwanda mukulu. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents, les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Muntu yonso ujine bukole ne ujumu wa kunyeme na kumpala kwa bilumbu ani balumbuluishi badini buko keshi budibutangela malu andululu ani malu abuko keshi bwa muntu ajibuba manye bwanu buko keshi bwa muntu budiditunga ani bimanu bitutu bigila constitution ni bulongolo jimene bwa ditunga mumikenji yonsi ya ditunga nunkubobu baji balombo lebyo bie baji babikila ne balumbuluishi ani banzuji le juge kibaluka itoku bala mumwabao mumukanda wadutele nome nakatambo kwamba ni misangu ya bunyi bwa malu ajapita kwetu ku Kongo butu jinabu mbwa twetu kuvuluijana mu bikondo byonso bidi byakane ni bidika bibi byakane jiji to akusugwangata mwabe ujiji jambane kulumbulula kwa bilumbu kuji kwa nzambi. Le jugement appartient à Dieu. Naga dingelana menji ni misami kwa bu kulumbulula kwa bilumbu kuji balumbuluishi baji balumbuluishi ni mumatunga kai wonso. Naga langana menji ni kulumbuluisha kungwa bu bobo baji bakosa mujibuba monene mbimpe kumbe kulumbulula konso kudi balumbuluisha ni banzuji mumatunga onso fabulobo bujime bamanye ne kulumbulula kwabo kulumbulula konso kudi kwa nzambi kulumbulula kwa bilumbu kudi kwa nzambi kudi bana betu bonso babaji bamukanda utu ditubikela ne dutele nome twetu balelu anyi bakale butu jinabu mbwa kumanyane mukanda wa dutele nome uju utuvuluija ne bwimpe buji muntu yonso ukeba bwimpe buji muntu yonso ukeba buji bwikalangana anu mu kutumikila mubulelela mikenji ya nzambi bwimpe buji muntu yonso ukeba buji bwikalangana anu mukutumikila mubulelela nzambi musungidi ne mupikuji wa bantu mumiaba yonso ne mubikondo byonso. À nous, les lecteurs de Deutéronome, les lecteurs d'aujourd'hui comme à celui d'autrefois. Le Deutéronome rappelle que le bonheur auquel tout homme ou toute personne aspire ne se trouve réellement que dans l'obéissance fidèle au Dieu sauveur et libérateur en tout lieu et en toutes circonstances. Bwimpe budi muntu yonso ukeba buju bwikalana no mukutumikile mubulele la nzambi musungidi ne mupikuji wa bantu mumyaba yonso ne mubikondo byonso edindi dia nzambi mudutele nom bana betu bamane kubala Deuteronome mene bumuto mo kumva mu chapter 1 wa kumudilu verse dikumini isambo mutondi kumini mwanda mukulu jije tujinene didi jamba se kulumbulula kwa bilumbu kuji kwa nzambi bilumbu byonso bidi balumbuluishi balumbulula
bijamu kulumbulula kwa nzambi ujuambila Mose bwajadika balumbuluishi ba bantu kadi balumbuluishi bwakadi bwa nzambi. Kulumbulula kwa bilumbu kwa kadi kwa nzambi pakadi balumbuluishi ne bwa kulumbuluisha nzambi uji mubatangile mukulumbuluisha kwabo. Dutale no muju tuambile bwase Mose uju ulongolola bantu mukubateka bubalumbuluishi bene iselele mbantu bajine bulongoloji badi balombo jibwe kuji mikenji mifijibwe kuji nzambi ne mikenje yi bailondolola kuji balumbuluishi batutubikile ne banjuji basungu jibwe kuji nzambi kumeya abantu ngwame ne bantu babasungula mbwalu bwa muganu jame ndidi abantu ndidi nzambi. Mose uju abanya majitu amuntu ne muntu mungachi mwabalumbuluishi idi babigila mufalansa ne responsabilite. Chikondo achimalu amoyo wa bene iselela akadi muule tentene makokangana. Bene iselela bakadi ni kukokangana kukole mungachi mwabisambe byabo. Zambi wakwambila Mose bwa kwele imikenji yakadi bene iselele ni bwa kulonda mikenjai. Nungu chikondo achi balumbuluishi badi benza mujimu wabo mujina janzambi bakadini bakwenza mujimu wa bulumbuluishi ne bulumbulu dibu jalame kakuika nsunga mujiba bikila kwenye mfaransa ne impartialite kansunga kutangale ne umunene ujine biuma muntu munene katwene mwakumwela mubuloko muntu munene na shitoto bamwela mubuloko kunyuma kwa matuko abidi bamufatule bambene bakwanju kumufatule bwa chitu bachivi libération conditionnelle banju kumutuma ye pambele bwalu bwa uju muntu munene bantu bafela badikabe ni byuma bakenguluka mubuloko kaba iba munema ya kunwa. Nunguju ambila Mose na ambila balumbuluishi pa lumbulula bo lumbulisha bugulumbuluisha nkwanyi meme kakwena balumbuluishi badi balumbuluisha bakwabo baba pa mushindo wabo buguye mu matunga makwabo yikondo fibwa bakwabo badi bashala bafefelela bwalu bwabo kabene ni mushindo kadi uju bambila mumukanda wambane kanu ikadine kansunga pano alumbulula bilumbu nuve jija muntu mukese ni jija muntu munene momumwe kanu chinyi mpala wa muntu ngwambene kanu tangiji bunene bwa muntu ministra anyi munyampala kampanda yeye wakuiba bintu bya jitunga wakwenze bolu kampanda numwele mubuloko matuko abidi numufatule ne toto akwanji kumufatule bwa chitu fa chifi kumbi muyile mbala kubasonga mwaka yeye bufajiba mufatula. Munkachu mwabene iselele mujiduta lenomo wamba banjuji badine mwaba mutambe bunene bakadi bantu ba mushinga mutambe bunene kibwalukayi tudi tusangana malu abo mafunji betoni mumukanda wa nzambi banjuji bakadi bantu bakunemekibwa bwalu bwa banjuji bakadi ni bwa kwenze mujimuni dichina janzambi
Bagadini bokwenza mujimu wa bulumbulushi na bulumbuluji bujala meka kuikansunga nsunga munkachi mwa bantu. Zambi juambile Mose na ambile bena yiselele kabatangi jibule balumbulushi ba bena yiselele kabatangi jibune ne bwampala wa muntu anyi mujimu ujiwenzi. Bikale ni kulumbulushi kujala me kulumbulula kujala me. Mumogolo wa mvalansi buba jiba biamba kabijibimba. Mumvalansi balugwambene. L'organisation du peuple par Moïse, ça commence avec les juges. Le peuple d'Israël est une communauté organisée. Il est régi par une loi donnée par Dieu lui-même et appliquée par des juges choisis par le peuple. Moïse partage ainsi ses responsabilités. Par ailleurs, la vie du peuple est marquée par des conflits. Les juges exercent leur autorité au nom de Dieu. Ils doivent donc le faire en toute justice et impartialité. Dans la communauté d'Israël à laquelle s'adresse le Deutéronome, les juges occupent une place importante. C'est pourquoi on trouve le récit de leur institution en tête du livre, même partout dans la Bible. C'est pourquoi leur jugement appartient à Dieu. Les juges sont les serviteurs de Dieu. Ils doivent juger avec justice parmi le peuple de leur nation, sans tenir compte du rang social de la personne. Kulumbulula kwa bilumbu kujikwa nzambi. C'est pourquoi un jour, quand je regardais la télévision, nous avons vu notre président de la République, Mukaleng Wajitunga, Wambemeya, Mumokulu Wanfalanso, Wambene, nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu, Félix Tshisekedi, de commencer à faire justice. Naka sangabikole nume ya bwalu bwa ujibune wakakule me ya bu prophète. Wambane tujibaswe bwane tuikale ni bulumbulu jibujalam. Mubulumbulu jibujalam bujikabu inikansunga nsunga. Kadi mubulumbulu jibujalam me kame muntu Felix ujini chagubanga kulumbuluisha bantu. Mujimu wa banzuji. Badisana ne budishika minyifa jibubika la balumbuluisha bantu. Bwalu bwa kulumbuluisha kwa bukankwabo, kulumbuluisha kwa nzambi. Kulumbulula kwa bilumbu kujikwa nzambi. Bana betu jiye jilwalu kutujibwa chini. Na kusubwane tu banyanga na jiye ji. Bwamalu ajapita kwetu mukongo misangu ya bungi. Balumbuluish, peut-être vous pouvez traduire ce que je suis en train de parler même à ceux qui n'entendent pas la langue chiluba. Nujuma kumvisha bakwa abonanga nanga jiye tu jijifa bwalu bwa balumbuluishi. Les juges Mugandu wa nzambi du amene kulumbulula kwa bilumbu kujikwa nzambi. Le jugement appartient à Dieu. Nunguji yedu lwalu kutuji mba kujumwisha
balumbulishi ba Kongo bwase bamanyene kulumbulule kwa bilumbu kankwabo kulumbulule kwa bilumbu kwa Nzambi mubateka bubifanza bijimwa ba ubwa bobo balumbulisha ni kulumbulula kwa kane kakuyika nsunga tulitumana bantu benze maluma kwabu mabi mukongo mwetu baba tangele ni meso mujimu wa balumbuluishi fanu jinumva manunga nanyi bwalo bumweneka bunu jinabu mbwa kubikila muntu awanyi bantu awu bwalo butu akumva bujimunyi bigale yene jifila bunu jinabu mbwa kumwela mubuloko kanu inu tangela mpala wa muntu anyi bwa bunene bwa bushitu bwende bujuwenze mubantu ran social bwalo banzambi jwa amene kulumbulula kujikwanyi meme kankwa abantu misami kwa abu balumbuluishi badi balumbuluishi babulo bafa bamunene bobu gibanini di kwamba kadiba mane zambi wakuba sungula bwa bobo balombo lejitu nga mujimuganda wa nzambi mumfalansa bambane la justice élève une nation kulumbulusha kwa kane kudikutuma jitu nga kumpala nungwiki bwa lwebu vakamo na mose na meme nkanyi chena makwenze mijimwe yonsu yakadibushitu wambila nzambi umwambila na sungwisha bantu bajimwa kulumbulisha bantu bene isalela bajimalumu nkachimwapo tokumana matuku mashala kunyuma kwetu kukongo mugalengu wajitu nga mufatula mikenshi yaku fatula mena kusungwisha balumbuluishi badi mwakwikala benza mujimu wa kulumbulisha kwa bantu nungubudini bantu abanabu mbwakwenza mujimu ni kulumbulisha kwa kane bamanya mumichima yabo ni mumitu yabo ne kulumbulisha kujibu balumbulisha kankwabo kulumbulisha nkwa nzambi kimeme kafumbu juamba mugandu wa nzambi juamba ni kulumbulula kwa bilumbu kujikwa nzambi le jugement appartient à Dieu. Alors j'ai ordonné des ordres à vos juges. Vous entendrez les causes de vos frères et vous trancherez avec justice les affaires de chacun avec son frère ou avec l'immigré qu'il a chez lui. Vous n'aurez pas de partialité dans le jugement. Entendez donc le petit comme le grand. Nous télége bon na shaba nene kanu nous tangilam palawabo. N'ayez peur de personne. Kanu ikadine bo. Kanu chini n'ayez peur de personne. Vous le juge. Le Seigneur vous a établi pour rendre une vraie justice et pour élever votre nation. Nous voulons instaurer un état de droit et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Ujunu tangila. Munu veshe buko keshi munu veshe buko la bwenu. Na shebi kala yeye mwikala magistrat supreme. Kadi badibambane kunde abangi tu ya boba ni mate. Nungu kujimwagu ni kachintu kujimugulu kachintu tuenza bonsu bwa tuishi ditunga kumpala kadi bansu jibetu bakwabo tukadi tuba mwana babasumba kubide ni chiteku bapo moyo bwane mujimu jubu benza badi benzela nzambi mujimu ne baba konka jiko abuditu kumijimu inu akenza zambi mu batangila Misang yons budi banju jinabu mbwa kumanyene fajibu balumbulisha bantu kulumbulula ku kankwa bonkwa nzambi na bele jikonga jiko abuditu kune meme naka nuambile bwanu lumbulisha bantu mushindu kampanda fanu amona bantu bikala ni chichu bantu benza malu ajikaye londe mikenji bunu jinabu mbwa kubabikile kubalumbulisha fajibu ni jifila kubela mubuloko Ce n'est pas l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Hano amuna bantu benza maluma biba bintu biajitu nga numbuka kwa kanuto ajikupenda Félix ujika ine bwalu munu nemeke wamba bwane. Ce n'est pas à lui de rendre justice.
Nwenu banzu jibalumbulu ishibunu jinabu mbwa kulumbulula bilumbu. Kaguika nsunga kanu inutangila mpalo wa muntu anyi bune na bwende anyi muji wenze. Bikala imu nyampala unu lidu bikala ne ministra wa kwenze bwalu bubi. Numulumbulu ishibadi upila numwele mubuloko. Fadimikala muntu ka yonso bwalu bwa badiba subwani jitunga jetu dikala jitunga jijini kulumbulisha kujala me etat de droit. Ame yakadi nzambi musubwa tuvulisha na mumukanda wa Deuteronome. Bakumvulisha banzu jibetu bwase kulumbulisha kujibu benza kankwabo kulumbulisha konso ani kulumbulula konso kujikwa nzambi. Kulumbulula konso kujikwa nzambi, le jugement appartient à Dieu. Diye di tukwachishe jitusangishe mujine ja Kristo mkalengo wetu. Amen. Tulomba nzambi. Tato nzambi mkalengo wetu tudi tukusakijila bwalu bwa uji utuyishe. Ne utuvulishe bwane kulumbulula konso mwishu mwadulu ni diba kankwa bantu kajingwa nzambi. Balumbulisha bujinabo mbo kulumbulisha bantu ni kulumbulula kwaka neka kuikansunga nsunga. Kaba batangila mpala wa muntu tasikijila bwalu uji utuyishe nungu. Pindia tudi tulokudi ni michime yonso mbwana wewe utubeneshe. Zambu etu tushamukalengu wajitunga munda mwachanzi chepe. Bwa mijimu yonso uji wenzi. Umufa bukole ne bamunzu mwandi. Umufa bukole ne bami nyampala bajiwenzi na abu bami ministra mena. Umufa bukole ne basungu lebetu mene batutubikile ba depite ne ba senatere. Ubapamenshi ni lunga ni tatu wetu kujumu ni michima yabo. Bavuluka kubikondo bionsu bwane twetu ba depite ne ba senatere. Tudi basungu jibo kujibantu. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Nungu vikala buba kusungu jibo mbwane benzele bantu mujimu. Kabi kaji benze mujimu bwako kuchisha mafuabu. Baya muchipangu chinene mujikolo jinene bele mikenji ijiishi ditonga kumpala. Kagu ikansunga nsunga. Babienza mujichena janzambi nungu. Bobo ne basankishibu ne ditonga dietu ni die kumpala. Tatu nyuma atuishi nungu. Tutulombela bonsu bajibabeji mumpitaji bajibatumike. Zambi ambe jijebo ubondo. Tatu wetu tulombele bana banshini bantu banunu. Uba sankish. Bwalu bwa meso badi mbatangile. Tulombele bambi bebe. Ukangule michime yabu ninjime yabu baishi malu wa mchikondo echi. Bwalu chikondo echi nchikondo cha chuchu. Wewa kutubelene. Kanu jifanikishu bu bantu ba chikondo echi. Bantu ba chichu. Bantu bivi. Bantu ba jinidishima. Nungu tatu wetu bantu ba chikondo echi. Badibi bintu bi ajitu. Bintu bya muchibuchilu bidina moku longolole jitunga bantu biba. Zambu wetu nyuma we baba yishi na ubafile lusikabichi. Taskidile tatu. Nungu tulombele masala yetu ajikwese tajalonga nvita. Mkalengu wetu bapa bukole. Bwalu bwa wakufa bantu ni bantu bulobo bwabo. Ita bujaku di beneshi jetu tatu. Katata kujie ujumani mwakunu lama bwanwenu kanulenduki. Ne ujumu wakunu teka kumpala kwa butumbi bwandi ni disanga ditambo bunene kanu ichilema. Kudi nzambi umwefele musungi wetu. Bwa Yesu Kristo mukalengu wetu kuikala butumbi ni buneme ni bukokeshi. Ni bukole kumpala kwa bikondo bionsu ni katataga na ichendelele. Amen. Yepo wetu anulame anusankishe. Yepo wetu anulame anusankishe. Chenane kwa kunyemena anaku dija wewe yepo wajibwedani yepo nabuani zambi kuleto zambi